tran do na kan khuallian tur hi K.Lalrinliana ani do na kan khuallian aron thlen lai hian mipui te kan omna hmuna ding turin kan in ngen ani India ram zalena champha voisam sari le pasari na India zalena lim omkut pui azadi ka amrit mahotsav lomna hun kan mansung hian India ram khole tui mizong zongin mani hun thewa zalena thut zia shachungin rim taka hun mang chaudurin du sakna anin lan ani he zalena miro pui takle hibom taka hian सरकारिन LAWMNA जिखात अतान हर घर तिरंगा नमपुंजा इनकिना निसोम पथुम अटंगा निसोम पंगा ओगास सागनी समनिले पथुम छुंग जार वेक्टुरिन min beise yani India ram zalenani LAWMNA chinchianan nampuanzar izar shevangu dar sarile minute somli panga chuan mipuite kan thut muna in rem felvet to turin kan in beiseya dariata kan khuallian K.Lalrinliana Honorable Minister Food Civil Supplies and Consumer Affairs aron thing anga kan khuallian aron thlen la hian mipuite kan thun huna kan ding anga ceremonial parade in achun zomanga kan khuallian in thu asoyanga awat chisang sang le paret lo mante kan sem anga namla sa in he hun hi kan khar le don ani Independence Day is celebrated to commemorate the nation's independence from the United Kingdom, the day when the provisions of the 1947 Indian Independence Act, which transferred legislative sovereignty to the Indian Constituent Assembly, came into effect. Today, we pay tribute to leaders of the Indian independence movement. We are fortunate as our forefathers have given us a land that is sovereign, democratic, and a land that beautifully upholds the principles of unity in diversity. Our country is developing rapidly in the field of technology, education, sports, finance, and various other fields which were almost impossible before freedom. Freedom is not a gift, but the responsibility to accept and maintain it, to hand over to the next. Freedom demands a sacrifice. Today, we proudly and fondly remember the brave patriots and martyrs who gave their lives and fought hard so that our country can gain independence. Inya kanram zalin na kumsum sari pasari na yan kan district chhunga martar pathum kan neite kan shirenga mipuiten kan shia thina nan chanchin tlem kan handar langanga naik pa chhunga Assam regiment project veng Kolasib hi opmek dut siachen Jammu and Kashmir an nei lain niruk February kumsang ni khan mel malamin ral khat atangin bomin anon ral saya bom siperchu a oma lutin anon na chanani Lance Naik Suren Singh 78GR Vaireng te khwa hi nisom ni panga jun kumsang ni pani khan Arunachal State hello ne anin beina op or kitaban doi khatakin mel malamin an kap lumani Sipengam siam lian hi 42 RR battalion lain Pulwama border duty post line ral katungin Pakistan lamatungin sniper in nalun ral sayani Sipengam siam lian hi reng tikon khuani tuna changa hun rei lo te yang kan khuallian K.Lalrinliana alo thlinga kan khuallian alo thlen la yan mi puite kan zawai kan loading nga kan khuallian alo thlen hian nampuan zar hi min po pharsak dona chuti lai chuan dia kon thlai polten namla min saksak dona
nam la sakla hian mipui ten nam puan zar kan za en tir nan chelovin ngoi ringin loading turin kan in nge na ni kan khuallian in nam puan zar apo pharzo hian parade commander in inspection turin kan khuallian aron di langa chumi zo chuan parade contingent ten lamoi tak anon en tiranga hemi zo hian khuallian in thu asoya nga chumi zo loman semna kan nei do na vo india hianin fire service meritorious award hemi voina parade contingent te baka hian fire service meritorious award 2023 le kan martyr te pani sepengam siam lian ale night pa chhung an na choi moina certificate la ni bok don ani loman semna zo hian voin kan function chu atop anga mipui te atop khenga minong pui turin kanin ngenin kanin shatir ani em British in sanga zakwa samwa pariat atanga India minop khan retheina le ti dudana harsana tin ren kan tur shin ani kha sanga zakwa samli pasaria India chuan zalenna alo nei ta he zalenna man hi asanga ahlua aro puibok ani zalenna nei tura be angai na sadzia thangthar ten kan thei hil mai athiang lo kan suai tu huisen tak tak ramle namtana nun lan te awanga zalena nei thei kan ni ti isinon thar fawangu zalena hujia hi soifia zo rual ani lowa sumalei phak rual la ani heklo kan zalena mang thiama ni tin khosak na le kan nun dan kong sang sanga midam tana malsomna nitura hun kan man apoi mo le ani zalenna mitintan India ram ropui taka hian in pum khatna te in tluklan na te lo zual zel sela mania ro in rel heitura be angai na sajia thangthar ten kan thei hil athiang lo ani kan suai tu huaisen tak tak ramle namtana nun lan te awanga Independence Day mang thei kan ni ti isa thar fuang u kan suai tu ropui tak tak te zana chibai kan buk thara an tho rim na le in pek na te kan thei hil to ngai lawang India ram ropui taka hian in u naw na te in du sak na te in mangai na te lo zual zel sela chi le chi in kara har sat na te sa khua awanga in en shan na te ret hei awanga in ra be na te in hu sat na in hu sit na te in huat na te bo sela India ram ro pui taka hian nam ro pui in pum khat it in tluk tlang ni turin kan mo phurna I hen chewang u zalenna mitintan voini kan nam zalenna kum somsari pasari na hian kolasipa kan lomna hian kan parade commander tur hi sub inspector lal chandama ania kan second commander hi sub inspector H.Lalrinliana ani remoi mintum saktu tur te hi kolasib korban te ania namla minron saktu tur te hi dia kon chalai te ani voini hian parade contingency som pakwa kan nei theidona armed contingent pakhat unarmed contingent parukle school contingents somle pani kan ron nei theidona ni August 15th is the day that marked the end of British colonial rule for almost 200 years and the commandments of democratic rule in India. Independence Day promotes brotherhood among the culturally and religiously diverse people of India and encourages patriotic sentiments. India ram zalena champha voisam sarile pasarina India zalena hlim omkut pui azadi ka amrit mahotsav LAWMNA kan man chhung hian India ram khole tui mi zong zongin mani mun thewa zalena hlutzia shereng chungin hlim taka hun mang turin du sakna sang ber kanin hlan ani he zalena ni ro pui takle hlim om taka hian
hargar taranga nampuan zar in tina zar turin sarkarin min beiseya India ram zalen nani lom na le chin nan nampuan zar izar shawang u. Ours is a land of sages, known for bravery for ages. None can with it compete. Its culture none can beat. Whatever caste or religion, all live here in unison. With rivers, sweet fountains, it is a land of high mountains. Its green forests are pretty and are a source of prosperity. Let's for it work hard, for its safety be on guard. Kan shuai tu huai sen tak tak ramle namta na nun hlan te awanga zale na ni mang thei kan ni ti mipui ten isanun thar fawang u kan shuai tu ro pui tak tak te za na chibai kan buk thara an thorim na le in peng na te kan thei mil athiang lo ani India ramro pui taka hian in u naw na te in du sak na te in mangai na te lo zual zel sela chi le chi in kara har sanate sa khuwa na wanga in en sanate rethe awanga in ra be nate in mu sit nate in huat nate bo sela nam in pum khat in u naw in lung rual ni turin mi puiten kan mo phurna i hen zelang u India zalena lom tura run kal zong zong mi puite kan hun man chungin in hosan lo turin le atop thenga om turin kan in ngena tuna tanga rei lo te a hian khuallian aron thleng anga mipui te kan thut muna kan lo ding vek anga kan khuallian in nampuan zar apot phar anga namhla kan sa anga paret a en dik anga chumi zo chuan contingent te anon la manga chumi zoa kan khualin thu asoi lenga hun rei lo te kan mangdon ani ti riain atop thlenga om turin mipui te kan in somin kan in ngen ani Nachana kan puan to ang khan vo inni Independence Day vo isum sari na kolasiba kan lumtura hianin vo ina hiang contingent sa somle pakwa kan nei theidona am contingent pakhat anam contingent paruk let's school contingent som pani kan nei theidona kumina hianin contingent anam contingent zinga hian student police cadet kumda kan nei ngai lo te anon teldona CM High School hianin kumina tang hian kan police te malak na in student police cadet din ania hei voina avoi khatna atan lamoi tak miran en tir theidona SP office te an malak na alom thu district awin kan soibo kani voini kan parade commander tur hi sub inspector lal chandama ania second commander hi sub inspector H vandal vuana ania kan bugler hi H lalmuan puya ani Kolasib Corps benten rimoy minlotum sakdona namla sa turin diakon chalai polte voina minlotel pui theibo kani namla kan sakla hian ni puite kha athiam thiamin ring takin thinlung takin lo zom turin kanin ngena tin namla kan sakla hian kan nampuan zar kan za intirnan chelovin lo om turin ni puite kanin ngenin kanin shiat tirani kan khuallian lo thing chepa kan khuallian lo thlen hian voinia kan hun man dan turi kan mang chomok mo panga khuallian in puanzar nampuan zar apo parla hian namla dia kon chalai polten minlo saksakanga ta hian mipuite chelo turin kanin ngena hemi zo hian ceremonial parade ina chun zamanga chumi zo a khuallian in thu so yanga hemi zo hian loman semna ina chun zamanga parade ti chate loman pek zo fire service meritorious award 2023 dong tu nena kan la nga hemi ba ka hian na kan tarlan to ang khan martar pathum kan district ta kan neya pakhatchu vaireng te an awangin voini avaireng te ama choi moi na hunan neya nga Kolasib khachu ngami reng te kon khwa reng te kon veng se paingam siam lian le Kolasib project veng ami naik pa chunga te choi moi na voina hian kan nei don bok ani hemi zo hian voin kan function chu
azawanga mipui te kan function ni chung zong in min hosan lo tur le atop khenga min tel pui turin kan ngenin kan in som non ani vo in ni arm contingent kan nei chun te hi first IR battalion mualvu matanga local ten ni an arm contingent te hi St John's NCC senior contingents te St John's NCC air contingent St John's NCC junior contingent CM high school kan khuallian aron senga mipui te kan thun huna idingang ule
Tidak masya, kain ko. Kasi Independence Day Sangni Somni Pathum LAWMNA Hian Am Contingent Pakhat Kanleya Am Contingent Paruk Le School Contingent Som Pahni Anzavain Contingent Som Le Pakua Kanleya ni Tungin Zinga Rimoy Tumtu Tehi Kolasib Korben Ania Namla Satu Tekha Diakon Chalai Te Ania kan biglar hi 8 lalmuan puya ani tungin singa hian kan parade commander SI lalchan dama ania second commander hi SI 8 valalvuana ani nampon zar contingent ten sipai an buglain mipui ten uar takin kutbengin kan lolom sindonia Contingent run kalma saber te hi First IR Battalion ania First IR Battalion te hi molvu ma omin India Surkarin aman trangkai te ani kumina hian am contingent kan nei chhum te ania an commander hi SI lalchianga ani. The next contingent is St. John's NCC Senior Contingent. Smartly saluting the tricolors, we have St. John's NCC Senior Contingent. One Mizo Battalion NCC was established in 1998 at St. John's, and one Mizo Squadron was again established in 2016. Their commander is Company Sergeant Major Benjamin Zotansang, Class 12. St. John's NCC Air Contingent ten Hampon Zar Chipayan Book Velia St. John's School hian sanga zuko som go pariat khan uan Mizo Battalion NCC din ania sangi som paruk khan uan Mizo Air Squadron an nei le ani ang commander hi drill instructor Sergeant C Vadal Khogaya pool som pati zirlai ani. Smartly saluting the national flag, we have St. John's NCC Junior Contingent. Army NCC was established in 1999 at St. John's, and one Mizo Air Squadron was again established in 2016. CM High School Student Police Cadet 10 Nampun Zar Chipayan Buka CM High School hi sanga suko som group pariat khan din ania kumin hi an kum som nile pangana ani Student Police Cadet hi school hian sangi som pakua khan din ania Kolasib District Student Police Cadet omchun ania Mizoram Police Department and Kolangua Chatakin and Kalpuya and Commander hi Larut. Proudly saluting the tricolors, we have one Mizo Air Squadron NCC of Government Diakon High School. One Mizo Air Squadron NCC was established in 2011. Their commander is Sergeant tlawmngai, Class 9.
Dai Kolasib ten nampuan za chibayan bu velea. Dai Kolasib isang ni panga khandin ania professional course training na mun ni in kum ni chu an training thi ani. Tuna hian zirlai za anum meka an commander hi Pvt.Ltd first semester zirlai ani. Next contingent, we have St. John's Higher Secondary School. St. John's High School was established in 1959 and came to be known as St. John's Higher Secondary School since 1996. Presently, they have 1,070 students. Their commander is Phila of class 12. Government sees a Kuma Higher Secondary School ten nampuan za chibayan buka. Government sees a Kuma Higher Secondary School hi sanga za kuwa som kuwa pa kuwa khan din ania. Government a hian sang ni som pareta hrang kai ani. Arts zirna ka vocational course beauty and wellness and IT zirna angkal pui meka. Ang commander hi lalming sanga pawl som pani zirlai ani. Smartly saluting the tricolors, we have Jawahar Navodaya Vidyalaya JNV, which is one of the most esteemed educational institutes under the Ministry of Education and is designed to meet the needs of each district where it is established. JNV was established in 2007. They have 227 students. Their parade commander is School Captain Khaw of class 12. Rentikon High School ten nampuan za chibayan buka. Rentikon High School hi sang ni pali khan din ania. Zirlai somli pasari le zirtir tu pasari anom mekani. Matric result za hi chhunga anlo nei to. An parade commander hi larambot saya pawl som zirlai ani. Next up, we have Sidon Secondary School, proudly saluting the tricolors. Sidon Secondary School was established in 2011. Presently, they have 50 students and 8 teachers. The commander of Sidon Secondary School is K.Lalrinliana of class 10. Government Thingdol High School ten nampuan za chibayan buka. Government Thingdol High School hi sang za kuwa som ruk pa kuwa khan din ania. Zirlai za pangale zirtir tu pasari anom mekani. Sang ni som ni pani atang khan vocational education kalpui ni in IT le agricultural course kalpui ani. Ang commander hi Phila ani. Proudly saluting the tricolors, we have Government Kolasib High School, the first high school of Kolasib, which was established in 1970 and is located at Project Vang. They proudly boast of a 100% pass percentage in 2023 metric exam. It is also a vocational center. Their commander is Lalrinliana, class 9. Government Diakon High School ten nampuan za chibayan buka. Sang za kuwa som rian le pani khan din ania. Zirlai za som pasari omin zirtir tu pariat anom mekani. Vocational Education Center ni in an headmaster Puji Zaitan Kluang hian National Teachers Award sang ni som pasari khan alula to ani. Ang commander hi Angela Lalpun Siami ani. Smartly saluting the national flag, we have Marvin High School, which was established in 1993 and was upgraded to educated school in 2008. Presently, they have 130 students. Their commander is Isaac Phila of class 10. HT High School ten nampuan za chibay aron buk velea. HT High School hi Kolasib trumpui venga omin sang za kuwa som kuwa paruk khan din ania. Zirlai som sari pakat anom meka. Ang commander hi Domini Lalshkedringa ani. Smartly saluting the tricolors, we have Chhung Memorial High School, which was established in 1998. They will be celebrating their silver jubilee this year.
Presently, they have 100 students in the school. The commander of CMS High School is Lalshiat class 10. Contingent zinga nungron khar tu te hi Kolasib Venthar RMSA Secondary School ania sang ni le sompani khan din ania zirlai somli pali le zirtir tu pasari anom meka ang commander hi Pisli Kholun Thar Pawl som zirlai ani. Independence Day is celebrated to commemorate the nation's independence from the United Kingdom, the day when the provisions of the 1947 Indian Independence Act, which transferred legislative sovereignty to the Indian Constituent Assembly, came into effect. Today, we pay tribute to leaders of the Indian independence movement. Freedom is not a gift, but the responsibility to accept and maintain it to hand over to the next. Freedom demands a sacrifice. Today, we proudly and fondly remember the brave patriots and martyrs who gave their lives and fought hard so that our country can gain independence. British in sanga sa gosam nga pare kan India minapa rethina le ti duda na harstana in re kan duar sil ani sanga sa gosam li pasaria India chuan zalen na alo nei theita a he zalen na man hi asanga alua aro pui bok ani zalen na nei tura bi angai na satjia thamthar ten kan theigin athiam to lo kan hruaitu ro pui tak tak Hoisen tak tak te ramta na lungan te awanga zalena nei thei kan ni ti isulon thar fo angu zalena hujia hi soi fia zo rual ani lawa sumalei phak la an hek lo India ram ro pui taka hian in pum khat na te in lukla na te lo zual zel sela India ram ro pui taka hian in du sakna in pangai na lo zual zel sela chi le chi in kar har sanate sa khuana awanga in en sanate bo sela re thei awanga in ra be nate in bu sit nate lo bo zel sela unal du takteu voin India zelendani voisom sari pasari na hian in zwain chi bai kabu kacheu zalen na sual tu te voin hian kan threnga zalen na chi bai kabu kane voini hian India mupuite minti sanghar tu ne thei sela rambason le khovel monna om theinan I har thar le ngu kan hriat thewangin khovela covid free in rei tak minti boya ram hranga in dona thu thang au ringa chutiang kara chuan keini mizo te nge chenaram Myanmar ate Bangladesh ate le Contingent state Manipur ate buaina men no kan tok meka remna le monna om theinan kan pathian ne na idil le chawangu covid 3 asam ne na ramri boy wanga kongpui dancha le real kong ti chiate chenom ram boy wanga ra tlan kan lia kan stay thi re thile maila pathian chanpui na in kan chief minister zom dak puzorom thanga kai foina noya har sadem em tok lavin kan lom theya kan lom le ani hetiang chungpo hian kan ram hian mason dan men lo kan nei kan ti theo me voindia hian heng kan mason na de kan sui se lo ma Kolasib bia la te po hian mason na ro puita kan nei ani hetiang chungpo hian kan ram hian mason na men lo kan nei a voindi hian kan sui se lo So car flagship program SEDP bangin kongpuisial thanle siam thate power supply kha kan nei theinate tuin tu niang dar kan nei theinate kan to de la kong sang fra bola no ba ka chu ka din mun ngiang get nei lo ten din mun ngiang get an nei theinan SEDP family oriented first phase chu ko sirum nena first installment le second installment pack anitawa second phase chu ka sinruk bok nena first installment pack tumle me ania heng first phase le second phase
dong to ti sarkar thara pe chun zong le zel tum anni Food Civil Supply and Consumer Affairs Department chuan labor gas diesel le petrol le thil dangte ani turang mipui ten an don theinan har sanakara theito chhuat zel ania pathian zara tluang takin kan nakal zel thei hi kan nom le ani sang kasat ni sang di le som pakwa atang khan go down somthum pakhat le quarter somthum pakhat le DCSO pandi sakzo ania adang somdile pathum ta tran le mek ani chungzia chuan Kolasib go down te DCSO office le quarter te saktel ania thatin mi noi som pakhat le singru le sangli le pangate nena ration card deite nena eitur bu fai pek thin ani kum sang dile som pakwa tagin voin tagin Food Civil Supply and Consumer Affairs ahian sale proceeds, intrastate, hill state transport subsidy le midday meal carrying charge te WBNP carrying charge te atagin chengno is increase salaries zare somre le pandi singdi sakwa zariat sogale pandi lai sarkar sumboma sumlu ani Food Civil Supply and Consumer Affairs Department in oil and gas da khona turin bual khang battery plant chen wai bel che zale sompo pagi man hutur matik ton sinthum kumkata siam chok theitu lukhum tu abo sai meka oil depot simbuya wai bel che zangaman puvel siam tum ania kilometer singkat de sanga da khol theitu ra ro manani DCSO office District Thar Saitwal Khozol and Dathialate Honthar Ani Local Administration Department he Mizoram Kapui AMC area le Autonomous District Council area bawk zone Mizoram VC zone and Kultuber Adia kung saan dile so kuwatagin tu tingyan excluded area grant tatagin cheng noi singli le sagwate le cheng noi singkat sang somdile pali mu niin VC te kaltagin masona na to ania 15 Finance Commission local body grant ka sang dire somdi atara sang dire somdi pakata cheng noi sompore pathu le sang di somdi pakata sang di somdi tania cheng noi sang Rup Zakwa, Mizoram Finance Commission Granta, Sangi Som Pakwatanga Sangi Somnia, Chengway Sang Kabza Somtu Padire on Bial Padi, VC Kaltangin, Hotang Masona Nato, Chin Adia, VC House Sompo Pariat, Repair Tonia, VC House Zasomga Thak Sakto Ani, VC Zani Somdi Patuma Computer Set Pay Anitawa. Common Service Center hun sompaka da ani to bawk ani Kolasib bial chunga po Village Council House sompor sakmitoin pathum sakne me kania repair sompadi siam zo to ani bokani Fisheries Department na sangha le tuya cheng lungcha AG a kanin to den thena turin department hian ACDP le CSS pagin ma anatrina sangadil chan puina chungkwa sakhatza somni pariat sangaro te khoilen na chungkwa zariat somkwa bule sanga khoi polna chungkwa zariat somni pakat te na pek ani tawa sangadau te siam na hun hacheri mun riata pek ani tawa vur siam na khol hun ruka bun ani to bokani kan luidunga lungcha te umalna Turin Central Way Maintenance Thohona MOU Siam Ania Dan Longa Tur Bante Bomre Karen Bangtea Sangaman hi Khap Ania District Thara Khozol Saitwale Nathialate District Fishery Development Officer Office Tharhon Anito Bok Ani Kolasib District Chhung Bi Ka Hian New Ponds Siamna mi zani somsari le pakuan na pek chu ani tawa
running ponds ni somwa pasari nena pek ani to bokani fisherman south sakna chung ka som nena pek ani to ice plant pakhat sak ani to ani sangachi siam na hatchery siam ni pani siam ani to boka Banglalui ku promotion of recreational fisheries chengdoi somthum senga cheimoi siam that tum ani bok ani mipui ten tuin thiang dar kan nei theinan Ph.D. department chuan nasa takin ma ala pang balko na chengdoi za somriat pathum le singa sengin solar banga tuilak ania meiduma chengdoi jani somsari sengin gravity banga tuilak na siam ani south chimluanga nuai zale somni singa le sangli mangin solar water pump banga tuilak na siam ani boka bairabi tuilang na ti changklun nan cheng vai bel che zale somsari le pali point somri le pali man tur ania or por venga cheng noi som kore panga sengin tuilak na siam ani bok ani Kolasib Amrut 2.0 Noya Kolasib Water Supply Scheme ti changklun nan cheng noi zaruk pakadle singkwa sorkarin rompana siamin sanction ani to bok ani Ph.D. department te malang na vanghian chung ko somli le Kolasib Ph.D. department malang na hian khosomli pariata household tap connection pek ania Swats Bharat Mission Gramin Kaltlanga an malang na vangin district chung ko somthum pali te chu open defection free plaza puan anlong dito nge ani HNVT department noya district veti hospital chu sangdi sompakwa sangdi somni pakat chugin cheng noi za sompakwa singdi sangdi le somru sengin sakzo ania district veti hospital x-ray call bun fel niin ultrasonography machine man thein tu na hian bunfel ani to ani zirna hi ramason nata na poimo ber pakhat ani wangin education department chuan Kolasib po government CZ higher secondary school building chu cheng noi somsari pani singkwa sangdi in sakzo ani to cheng noi somdile panga sengin DO office quarter sakzo ani poka government seloi middle school building te CM high school building te government meidum M school building te government Bairabi primary school 1 building te government Bairabi high school building te chei that mek le chei that zo to te anombok ani cheng noi somriat pani singkhat zani somriat sengin dai Kolasib vertical extension ti niin tu na hian zo fel ani tawa ten school hrang additional classroom te sak niin in thian ale no pang ten tui thiang lim an in theina turin drinking water facilities te po school tam taka ti changklun ania khipuina ti chiat pang balkor RMSA school building po cheng duai sari singriat sangthum senga siam thatto ani ten government CZ higher secondary school commerce jirna 2023 to 2024 session nata atangin chan anita ani Bairabi khotlang du le patine na tang rualin Bairabi higher secondary school chu din nin both exam po an nei chalhe nge ya government Kolasib college po ti changtlung zel niin science building tour po sakturin romanna kalmek ani power and electricity department noya 132 kV substation bawk tlang chu cheng noi jali somli pakhat sangsari zanga somkwa senga toithar ania zoto ani he substation transformer lian nena balkop turin zuang tu substation atangin transformer lian latlain cheithat ania ni som paruk thani sang ni somni pani atangin Kolasib le achevel eng pek nan man ani tin dia confil thanga distributor transformer 250 kVA da thar ani bok ani
kun ta tok tu ten an huan le an le ti ma son ani theinan Jeep Road zau ti chen leilet le phaizol mun thrang thranga transformer pathum da niin power supply pek ania hemi tan hian cheng nuai zasari singthum sang ni zanga somthum sen ani bok ani bairabi ramri depa om ani wangin sarkar poina angai poimo power substation ti changklun le tuai thar atan cheng nuai ni le singdi sen ania bairabi south 33 kva substation chu 132 kv thermal substation a somniin control room building chito tak sakthat ani boka distribution transformer panga da bel ni in 11 kv line le lt line 28 km siam bel ania bairabi meidum le pangbal kon electric ban cheto somthum pakhat chu athara thak ani bokani hemi tana sen sohi chengnoi somwa pani sing ruk sang thumania ten chengnoi somli pani singa sanga sengin ramri IR battalion came Zopaya electric eng pek ania kilometer thumle 0.05 athui thun ani transformer pakhadda ani poka so bagya scheme noya Kolasib district a chhung kwa sangkhat zathum somli pali nena athlonin kol petha pek anni Pvt.Ltd noya khochung kong siam thannan Pvt.Ltd chuan saski tagin cheng noi zanga bagin Kolasib le bairabi khochung kong chei that ani baka drain le kalwat siam le atul dangte tho aria heng baka hian cheng noi sompani singa senga DC office tual chei thatte cheng noi somni pathum le singkwa senga bangla kon trupa kon St John's High School kaltanga kong siam thatte rengti kon le 0 point national highway 154 cheng noi som pathum le sariat senga chei thatte blind school complex panna kong siam nan cheng noi som pakhat le sing sang cheng noi som pakhat le sing sari sentele cheng noi som ni senga district jail road side ana tanga rank to national highway 54 po tu kong chei thatte atela heng ba ka hian bangla kona tanga electric veng panna kong kwal lai zim chu ti zawni in thozo to ani bok ani ACDP sumhang point khochung kong mun tam taka chei thatle siam that ania atlang pui hantar langila circuit has noi electric veng panna a cheng noi kwale sangkhat sengin Briswal siam ania Kolasib district code office tual chei that ani bok Pvt.Ltd staff not panna le tual chei thatna tan cheng noi kwa in na thozo ania khochung kong internal road chu cheng noi somthumin chei ania cheng noi somli panga sengin Saint Maria Gorti school kalkong chei that ani bok ani T3 ban ko na tanga fire station paltanga barveng panakong chu cheng noi somthum pariat sengin chei that ania cheng noi so panga sengin bangla ko na tanga primary school 5 paltagin karkon panakong chu chei that ani bok barveng presbyterian kongsan biakin na tangin painar tlang panna pichi tlang tling chu cheng noi som le sang kwa sengin chei that ani bok ani rank te ko da tanga national highway 154 0 point panna ko nga cheng noi som pani sengin retaining wall le kalvat te siam that ania pu pan huna in veng lai atangin supply office thlengin project veng panna kong chu cheng noi somthum pariat sengin chei that ani boka dia kon bazar peng mizo hotel pui bul atanga national highway 306 pona KVK kaltlang chu siam ania mun then khata nda zo lo engam zat LAWMNA se atam zog zo fel to ania tin heiba ka hian zo phairam ri panakong laile siam that chu tuna hian thomek adibok ani Soil and Water Conservation Department noya Kolasib para barching tu tenena rolling machine som nile pa nga pek anito Kolasib district chunga po rubber processing unit som panga saknin heng zinga mi he
pathum hi Kolasib chungami an nia kuwaching tu te zakwa somkwa paruk ne na ACD pek an niin kuwa triak le cheng singa thel pek an ni bokani Irrigation and Water Resources Department noya kum sang di le sompria ta tanga sang di somni pathum chungin project dian tak tak kal puyan ya tunan ha zo to chin langsar zual antar langila tuichuan lift irrigation project Blumdar minor irrigation project Domroi minor irrigation project Chengkolui minor irrigation project Cedar MI project Chimluan Zao MI project Damdiai MI project te alangsar zual anni UDNPA department noya PMAY HFA housing for all kaltlangin Kolasib kuchunga insak tanpuina mi zali somman na pek andia mi zali somrukpani nan sa zawtoa bayrabi kuchunga mi zanga somsari insak tanpuina hidongin mi somnga pakwain an sa zawtone Kolasib District Chunga individual household 13 beneficiaries Saka zatum somni parian na ekin sang na pek anitoa heng zinga chung ko zariat som ko palichu Kolasib Assembly Constituency chungami anni bollo song bolna Kolasib Solid Waste Management Center Dimun tlang mi chu nitum September sang ni somni pakat khan Deputy Chief Minister Zon Takputon Luyan Bin Honsaka Aizol Tilaw Mizorama Basaber ni Turin sang ni le somni patum zun ni khatatang khan bollo trai thai lau phur motor le trai thai phur motor in sui tir ania tin hei ba ka hian tu na hian cheng loi somdi pani sen na tu Kuak Puilam Community Hall to Saktan Mek ani Bokani District Agriculture Office Kaltlangin PMKSY Noya no nei tu te masondan cheng doi zali songa patum chu semcho ani towa oil palm ching tu te ti masondan cheng doi zani songa chuang man ani bok Communion oil palm ra matik ton zariat songa Shal chua shal to ni in cheng nuai somruk padi hu a chut ani lo nei tu ten so chokan ta an tho theinan ta to taman rua power tiller tractor pump set plastic pipe le sprayer te subsidy pek chua thin ani bok bu muna sanga khoi KVK Kolasib te chuan sangdi sompariat le sangdi somni pakat khan lotling takin kan districta an local puito bok ani Kolasib hian Agriculture Department and Call Seed Farm pangang khoina paliomin kum kalta chung khan eri muthi pangang kesisa somsari le pani le point pakwa tharchu ania district official alai sakring thei bok ani Horticulture Department chuan mimal kunda tokte na tuizem individual water tank siam na pek ania cement tuizem siam na Kolasib bial chunga chung ka somruk le patum ne na pek ani toa collapsible tuizem bi samtum pali ne na pek ani to bokani Kolasib district hospital khumza omda 100 bedded hospital sakna chu tho tran to niin cheng vai bel che somni pandi senga saktunin Northeast Special Infrastructure Development Scheme mga sak me kaniya ni somdile patum thakwa sang di somni pani khan alungpo phum din tura yan na tran me kaniya Health Department balak na pa ngai chak jok theinan SCDP le MLA fund bangtein thok tulak bel ani baka khol poi motel le ania Pang Balkona Health and Wellness Center chu staff quarter le office building te sak ania Kolasib Vengtara Urban Health and Wellness Center din ACDP pagin heng mun khong puilam
veng thar new diakon project veng electric veng side and bayre binod or por veng south chimluang maidum ate hian health clinic din ania mipuiten an pangtangkai le ani district rural development office kaltlagin thingdol le bil clear rd block ate chuan mgnregs noya chungko singdi le zaruk le sompariat lai inziak amin komin serkar kumian nisom thum pali in lona siam to ania niriat in lona kalpui le mek ani pm ay gramin noya insaktan puina chu chung ko zali somwa chuang nena pek ania kum sang di somdi pathum le sang di somdi le pali chunga pek tur chung ko zakwa pathum te register felto ani bawk ani Kolasib Forest Division chunga Conservation of Forest Northern Circle Office Building le Bayrabi Forest Rest House te sak atom that andia heng ba ka hian Division chunga Office Building le quarter po repair le renovation te po tho ani boka Nagarvan project noya khamro pui mun chei thanatan cheng doi zani mu ania central trangin fast installment cheng doi za somli don ani mek ani MLA LED fund manna hi soivek sen ani lova MLA fund banto cheng doi zaruk somriat pangale singkat sangli zaruk somnga patum atangin kanban na langsar zulte han soila Government Kolasib Auditorium Government Kolasib College Auditorium chung siamte Kolasib Barvega Semi-Indoor Basketball Court siamte MJA Building Press Club section zomnate Mini Sports Complex Bayrabia Volleyball le Basketball siamnate Sports Stadium Bull Project Vega Public Toilet siamnate Remsiami Hockey Playground College Veng lainate Government Kolasib College le School Hrang zirtir tu inday lo nate avaga zirtir tu roi nate sub headquarters me tana mogven le nate project ve me hall sakzo nate Bayrabi PHC tana ambulance le nate Twitter ve community hall sakzo nate Kolasib District Hospital Trunet Building siam thatna le Trunet Hall le nate College ve me hall sakzo nate Maidum le pang balkon football playground lai nate Trumpuya multi recreation building sak make nate Kolasib District Hospital dialysis building sak nate Diakon playground say na te pang balkon community hall sak nate Bayrabi rail crossing football playground sak nate Diakon Wayme Hall say chat nate HT High School Building sangnate Kolasib Project Veng le Bayrabi South Futsal Ground siam nate Huan le Lozau Kalkong lai nate muntrang hranga lai ania heng ba ka yen muntrang hranga atu langa bason na natho ania vaini hian kan soivek sek lawa heng hi MLA fani tangkai takle dik taka man ani heng baka hian Kolasib bial chunga tun ministry chung hian mason da tam tak soitur ome soivek sen ani lo chungin atlang pui hantar lang le zoila tlong tuilian ina Bayrabi khwa venna constructions of river training works for protections of Tlong River Bank at Bayrabi Phase 1 cheng noi sangkat sengin thome ania hena hi phase lia thotu nin avain cheng noi sangli chuangman ania tuna hian phase 1 hi khoizo takhat ani to ani Bayrabi bypass road chu cheng noi zani senga siam zo ani to ani Kolasib district thalai le competitive exam tum mundang pan verem chang lo te tana tan MYC coaching center chu Kolasib veng thara honniin zirlai le na zongmek te tan an bang tangkai chaumek zel ani ni somni pani tlakwa sang ni somni pani khan
Kolasib project venga fast track court building sakna tran ania cheng noi sang khale za sari som ko pakwa sing riat le sanga senga sak tu niin ni som di thakwa sang di som di palia zompan tura rompan ania atok tu te chena tur quarter le staff quarter le officer quarter te that tha taka sak alwa mek ani bok ani district jail kolsipa jail tangmi samthum pakhat om theina tur athar semi RCC building chong di chu cheng doi somdi panga sing riat sa ko za sari samthum pariat chengin sak ania di som pasari thakat sang di somdi khan home minister zam tak pulal cham dianan mindon hon sak to nge ani pangbal kontru bairabi national highway road pumpir lui leilon azona turtalin cheng doi sang riat za sari senga siam thaturin tender to din contractor turpo thanfel ani to ani bairabi kholu dona kon pui lui lei beile bridge chu cheng nuai zathum somli panga khan cheng nuai zathum som rukle panga dozo ani to a kan chief minister zom takin min hon sakto nge ani district social welfare office building po saktum niin work order te po contractor kuta lan ani to ani sports lama malang na tam tak omma se kan soi vekseng don lo chung zinga chuan poimo zual pakhat hantar lan kadua chu Kolasib district Khelo India football training center cheng vai bel che zanga senga saidana siam ani to boka hei FIFA standard angin astroturf pha thap ani heng kanang soilan te ba ka hian maso na tam tak kan han soi mai te po kan nei ome department tren khat malang na te po voini hian kan soi seng kherlawang heng zong zogi pathian kai hruaina zara ti hlotin thei le he mi konga hian mi pui le khotlang hruaitute le sokhana thokte kan tho ho na le kan in troi om tlan na kan dong tha ema he mi wang hian lom thu kan soi tak me woni pathian le kan ram tan kalome inti siak na lomman kan sem chunjom ngal do nani ama saberatan parade commander SI Lalchandama kan some Second Commander SIH Vanlalvuana inti siak na lomman kan sem chunjom le ngalang kan soi to ang kha tukin zinga hian am contingent paruk kan neya chum zinga ki thaber le lomman latu te chu one zone is cordon NCC government dekon high school te anni
Lawman Panginoong Tute, St. John's NCC Senior Contingent 10 year. Lawman Patromla, St. John's NCC Air Contingent Anli. School Contingent kan pom chung jam le lang tungji na hian school contingent intisiak school som pahni anoma chumji nga Lawman pakhatna lato chu St. John's Higher Secondary School tanni. Lawman Pahina Government Kolasib High School tanni. Lawman Patromla Government CZ Higher Secondary School tanni. Armed Contingent Contingent First Air Battalion dengan sana. Lemoy Thiam taka tumutute Kolasib Korbente kansong vele hale. Kumuna hiyan Fire Service Meritorious Award 2023 Lawman to kanila fireman dong tiamora. Konto angkan kan district sunga hian martar pathum kan niya pakati vairing tikwan niya vainia hian ama choi moi na hun vairing tian mangbe don thwa Kolasib pathum mi te pani vaina hian choi moi na kan nei don ani ngai pa chunga asam regiment project veng Kolasib khwa hi opmek dut sia chen JNK nei lain ni rok February kum sang hi khan mail malamin ran katatungin bumin nun
saya bamsiper chuan oma lutin anun achanta ani ami pipilal hing thangi kan some Pengen siam liana hi Pvt.Ltd battalion LAWMNA JNK Pulwama border duty post lai chura chingin Pakistan lam achingin sniper naman saya sniper mo cha ma lutin na bawra lani apa pu Emmanuela ilaw somang Mipui ilo din ang जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जवल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Independence Day LAWMNA ng Contingent zongte in the house ng LAWMNA kan saya Independence Day today sa vain ka book harledet sa Vina School ang Contingent Pvt.Ltd participation prize ka stage hita nung nga mahiyan ng lamturan ni Pari Contingent zongte participation prize stage nung nga mahiyan lamturan kan siya tiran ni in sa vain Independence Day today kan book harledet sa